Xan ishi bular, muşta bular. Ajoyib o'xshab ketibdikin, tan tilingizlam qoldi. Cho'ng kichik hammaylar yoqtirib ichidi. Mehmonning oldiga keling yoki uydagilaringizga aytib biring, maqtab turib ichib ketadi jumi. Buni qanday qaddimki, qiynamiz birlikda ugnaylik. Avval sho'rpasini chiqarish uchun so'ng'aq so'ngakli go'shtlarni silib, qozon qaynagandan keyin ko'pikchilarini pokis elib etamiz. Go'shtni ushaq to'g'rab olsangiz bo'ldi, yoki menga o'xshash go'sht bilan piyozni ushaq ezib olgandan keyin, tam xurishlaridan tuz, aqmish, qarmiz, sir silib, yaxshilashtirib olgandan keyin menga o'xshash ushaq vanz qilib olsangiz, texmi yeyishlik bek o'xshaydi. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib yilanglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'ik say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Videoda ko'rsatilgandek go'sht ko'milchini mushqilalatda tayyorlab olgandan keyin, chamg'ur bilan sabzini ushaq to'g'rab olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha bek ushaq to'g'rab olsanglar bek o'xshaydi. Pamdirni ushaq chanib olamiz. Әмді шорпыға чамғыр сәвзә пәмдірләні сіліп, ерім қошқа тарапыда тұз селіп етіміз. Оның декен нұқыт көк бұрчағын салымыз. Декат қылдыға ашылар нұқытны бір күн авал соғчылап қойымыз. Қақ білән қар өріктің азырақ сәвәсаңлар тәм бәк пәйіз чықыды. Оның декен göş көмілчін сіліп, чоң ұстамның суйқаш детіткісін бір болақ селіп етіміз. Чоң ұстамның чоңлықы бамыз шорпылық тамақланы әтке вақтымды тәміні яқшы қырамайотыма деген ханым қыздырымыз бір ішілтіп сынап яқаңлар тәмі кеп кетмейді, ажайып оқшайды. Оның декен үгір чүпіні видеода көрсетілгендек ұшақ тоғырып алсаңлар болды. Әгер бұлан еғір көсаңлар tayasını alsanglar buldu. Pişqandan keyin tuxum bilan chilanni silib, azroq samsaq bilan ko'ksaylardan silib olsangiz